Pustinski pejzaž severnog Meksika spaja se sa horizontom na mestu gdje se pružaju ulice Ciudad Juareza. Grad, smešten na samoj granici sa Sjedinjenim Američkim Državama, odvojen je od El Pasa u Teksasu samo uskim koritom reke Rio Grande i betoniranim graničnim prelazima. Ova geografska linija decenijama predstavlja jedno od najvrednijih krijumčarskih tačaka u Severnoj Americi. Kontrolisati Juarez nije značilo samo upravljanje jednim gradom, već posjedovanje direktnog prolaza u graničnom zidu, kapije koja otvara nepreglednu mrežu američkih autoputeva i tržišta. Iz tog strateškog čvorišta izrasla je organizacija čiji je uspon obeležio Amado Carrillo Fuentes, poznat kao gospodar neba. Nadimak je dobio po floti aviona kojima je prevozio 100 tona kokaina iz Južne Amerike. Njegova imperija počivala je na aviologistici, $100 miliona, skrivenim pistama, međunarodnim vezama i sistemskoj korupciji. Priča koja sledi vodi nas kroz nastanak Juarez kartela, uspon Amada Carrilla Fuentesa, veze sa kolumbijskim kartelima, misterioznu smrt nakon operacije, borbu nasljednika i krvavi rat koji je Juarez pretvorio u jedan od najopasnijih gradova na svetu. Amado Carrillo Fuentes vladao je nebom iznad Meksika, ali ni čovjek sa sopstvenom vazdušnom flotom nije mogao zauvek da pobegne od neprijatelja koje je stvorila njegova moć. Pretplatite se na kanal i ostavite like kako biste podržali nastanak novih dokumentarnih priča. Da bi se razumeo uspon ove organizacije, neophodno je analizirati specifičan položaj Ciudad Juareza u državi Chihuahua. Grad se direktno graniči sa El Pasom, čineći spojenu urbanu celinu. Zbog industrijskih postrojenja, takozvanih makiladora, međunarodnih mostova, železničkih linija i teretnog saobraćaja, kroz Juarez svakodnevno prolaze 1000 tona robe i desetine hiljada ljudi. Pustinski teren pruža prostranstva bez nadzora, dok legalan promet robe stvara idealno okruženje za skrivanje ilegalnih pošiljki. U meksičkom organizovanom kriminalu ovakva lokacija nosi naziv plaza. Kontrola plaze podrazumevala je dominaciju nad krijumčarskim rutama, skladištima, graničnim prelazima i korumpiranim funkcionerima, kao i naplatu prolaska drugim grupama. Ipak, kontrola plaze ne znači da je svaka ilegalna aktivnost bila pod komandom jedne grupe. Na području grada delovale su i autonomne mreže prevoznika. Pre nego što je Juarez postao poznat po masovnom transportu kokaina, temelji krijumčarske mreže u državi Chihuahua građeni su u manjim pograničnim mestima. Centralna figura tog perioda bio je Pablo Acosta Villarreal, poznat kao El Zorro de Ojinaga. Acosta je kontrolisao rute oko Ojinage, baveći se prebacivanjem marihuane, heroina i sintetičkih supstanci. U tu mrežu uveden je i mlađi Amado Carrillo Fuentes, kako bi izučavao logistiku. Iako su pojedini mediji njihov odnos opisivali kao mentorstvo, pouzdani izvori sugerišu da je Amado prvenstveno zastupao interese svoje porodice i klanova iz Sinaloe. Pad Pabla Acoste dogodio se u aprilu 1987. godine tokom operacije Meksičke federalne policije uz podršku američkih službi. Njegova smrt stvorila je vakuum moći koji su popunili mlađi operativci usmereni na kolumbijski kokain. Tokom 80. godina meksičkim podzemljem upravljao je Guadalajara kartel pod vođstvom Miguela Angela Felixa Gallarda. Njegov sistem udruživao je regionalne vođe u transportu droge prema Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, struktura kartela raspala se nakon ubistva američkog agenta DEA Enriquea Kiki Camarene 1985. godine i hapšenja Felixa Gallarda 1989. godine. Tvrdnje da je Felix Gallardo na sastanku formalno podelio Meksiko nasljednicima nisu u potpunosti istorijski potvrđene. Proces fragmentacije bio je složeniji i odvijao se kroz lokalne sukobe, hapšenja i preuzimanje kontrolnih tačaka. Iz tog procesa razvila se moćna struktura sa sedištem u Ciudad Juarezu.
Na čelu organizacije u Juarezu početkom 90-ih nalazio se Rafael Aguilar Guajardo, bivši službenik Meksičke federalne policije i operativac tajne službe DFS. Njegovo poznavanje bezbednosnih službi i graničnih kontrola pružilo je organizaciji veliku prednost. Tokom ovog perioda Amado Carrillo Fuentes delovao je kao jedan od vodećih operativaca. Ravnoteža na vrhu narušena je u aprilu 1993. godine kada je Aguilar Guajardo ubijen u Cancunu. Iako su vlasti njegovu smrt povezivale sa borborom za prevlast, motiv i nalogodavci nisu pravosnažno potvrđeni u svim detaljima. Nakon njegove smrti, Amado Carrillo Fuentes preuzeo je potpunu kontrolu nad Juarez kartelom. Amado Carrillo Fuentes rođen je u mestu Guamuchilito u državi Sinaloa. Bio je sestrić Ernesta Fonsece Carrilla, poznato kao Don Neto, jednog od osnivača Guadalajara kartela. Preko porodičnih veza u mladosti je uveden u operativne poslove podzemlja. Njegov uspon nije bio iznenadan. Godinama je usavršavao logističke mehanizme unutar postojećih mreža. Zvanične procene i analize opisuju ga kao hladnog i proračunatog operativca koji je težio diskreciji, shvatajući da je izbjegavanje javne pažnje najbolja zaštita za poslovanje. Nadimak Gospodar neba dobio je zbog upotrebe flote teretnih i privatnih aviona, uključujući letelice poput Boeinga 727, za transport kokaina iz Južne Amerike. Tačan broj aviona u izvorima se razlikuje, ali suština je bila u složenom sistemu koji ih je pratio. Svaki let zahtevao je tajne piste u pustinji, zakupljene hangare, lažne dokumente, korumpirane kontrolore letenja, pilote i zemaljske ekipe. Avioni su prevozili od 5 do 12 tona kokaina po letu. Po dolasku u Meksiko, teret je pretovaran u kamione i skladišten duž granice, odakle je prebacivan u Sjedinjene države. Kada su američke službe pojačale nadzor u Karipskom moru, kolumbijski karteli preusmerili su rute na kopneni koridor preko Meksika. Carrillo Fuentes iskoristio je ovu promjenu i uspostavio direktne odnose sa kartelom iz Kalija, uvodeći model plaćanja u naturi. Umjesto novčane naknade, Juarez kartel zahtevao je od 30 do 50% pošiljke kokaina. Time su meksički krijumčari postali vlasnici dela droge i samostalni distributeri. Pad kolumbijskih kartela sredinom 90-ih omogućio je meksičkim organizacijama da preuzmu potpunu kontrolu nad distribucijom u američkim gradovima. Bogatstvo Amada Carrilla Fuentesa procenjivalo se u milijardama dolara, iako tačan iznos nije moguće pouzdano izračunati. Za pranje gotovinskih priliva organizacija je koristila financijske posrednike, nekretnine, građevinske projekte i privatna preduzeća. Istražitelji naglašavaju da svaka kompanija pominjana u optužnicama nije bila svesni saradnik, jer su poslovi vođeni preko lažnih imena. Naspram ogromnog kapitala stajale su razorne posljedice po zajednice širom Severne Amerike, pogođene epidemijom zavisnosti i nasiljem. Funkcionisanje kartela počivalo je na sistemskoj korupciji unutar policije, carine i vojske. Najveći skandal izbio je u februaru 1997. godine hapšenjem generala Jesusa Gutierreza Rebolloa, šefa Meksičke institucije za borbu protiv droge. Istraga je otkrila da je general godinama primao novac i stanove od Carrilla Fuentesa u zamenu za zaštitu i informacije. Gutierrez Rebollo koristio je državne resurse za suzbijanje rivalskog Tijuana kartela, dopuštajući pošiljkama Juarez kartela neometan prolaz. Ovaj slučaj narušio je međunarodno poverenje i pokazao dubinu infiltracije u državni aparat. Za razliku od vođa koji su otvoreno demonstrirali moć, Amado Carrillo Fuentes nastojao je da posluje iz senke. Koristio je posrednike i lažne identitete, pokušavajući da organizaciju vodi poput korporacije. Međutim, to ne znači da je bio nenasilan. Vodio je strukturu odgovornu za otmice, zastrašivanja i likvidacije. Njegova diskrecija bila je strateška prednost koja mu je omogućila izgrađivanje najjače distributivne mreže u Meksiku bez privlačenja nepotrebne pažnje. Odnosi sa drugim organizacijama odlikovali su se promenjivom dinamikom.
Kartel je povremeno sarađivao ili ulazio u sukobe sa Tijuana kartelom, dok je održavao veze sa krijumčarima iz Sinaloe i Zalivskim kartelom. Ova savezništva bila su privremeni poslovni aranžmani koji su trajali samo dok su donosili profit. Kada bi se balans snaga narušio, mirni dogovori brzo su se pretvarali u otvorene sukobe. Rast Juarez kartela privukao je pažnju agencija DEA, FBI i meksičkih službi. Pokrenute su istrage, praćenje letova i zamrzavanje računa. Lociranje Carilla Fuentesa bilo je teško jer je koristio lažne pasoše i brojne sigurne lokacije. Pritisak se pojačao tokom 1996. i 1997. godine. Nakon hapšenja generala Rebolloa, meksičke vlasti bile su pod pritiskom da pokažu rezultate, što je suzilo manevarski prostor kartela. U julu 1997. godine, pod lažnim imenom Antonio Flores Montes, Carrillo Fuentes prijavio se u privatnu kliniku Santa Monica u Mexico Cityu radi estetske operacije lica i liposukcije. Višesatna operacija izvedena je 3. jula 1997. godine. Narednog dana, 4. jula, preminuo je usred komplikacija i srčanog udara izazvanog sedativima. Meksičke i američke vlasti potvrdile su identitet analizom otisaka prstiju i DNK testiranjem. Smrt na operacionom stolu izazvala je sumnje u javnosti i teorije da je lažirao smrt. Međutim, otisci prstiju i DNK, kao analiza sa članovima porodice, zvanično su potvrdili njegovu smrt. Slučaj je dobio mračan nastavak u novembru 1997. godine, kada su tela trojice hirurga koji su izveli operaciju pronađena u metalnim buradima sa betonom pored autoputa ka Acapulcu. Nalogodavci njihovog ubistva nikada nisu pravosnažno osuđeni. Nakon Amadove smrti, kontrolu je preuzeo njegov brat Vicente Carrillo Fuentes, poznat kao El Viceroy. Vicente je nastojao da očuva kontrolu nad Juarezom i rutama ka El Pasu u uslovima pojačanog nadzora. Formirana je oružana grupa La Linea, sastavljena od bivših i aktivnih policajaca, zadužena za zaštitu i nasilne operacije. Pored njih, kartel je sarađivao sa prekograničnom bandom Barrio Azteca za uličnu distribuciju i napade. Vicente Carrillo Fuentes uhapšen je 2014. godine u Torreonu. U septembru 2004. godine u Culiacanu je ubijen Rodolfo Carrillo Fuentes po nalogu Joaquina El Chapa Guzmana. Ovaj događaj pokrenuo je otvaranje neprijateljstava koja su do 2008. godine prerasla u opšti rat između Juarez kartela i Sinaloa kartela za kontrolu grada. Borbe su pretvorile Juarez u jedan od najopasnijih gradova, uz hiljade žrtava. U martu 2010. godine pripadnici Barrio Azteca ubili su 3 osobe povezane sa američkim konzulatom. Zvanična istraga utvrdila je da su žrtve napadnute greškom. Ovaj napad izazvao je reakciju Sjedinjenih država i masovna hapšenja. Dugotrajni sukobi, hapšenja i unutrašnje podele oslabili su Juarez kartel. Nakon hapšenja Vicentea Carrilla Fuentesa 2014. godine, nekadašnja centralizovana imperija raspala se na fragmentisane grupe poput La Linee. Priča o Juarez kartelu oslikava evoluciju meksičkog organizovanog kriminala, od lokalnih krijumčara do gigantske vazdušne logistike i kasnijeg uličnog rata. Amado Carrillo Fuentes verovao je da će ga flota aviona i nepregledno nebo učiniti nedostižnim. Ali kada je gospodar neba pao, na zemlji je počeo rat za sve što je ostavio iza sebe. Napišite u komentarima koju organizaciju želite da vidite u sljedećem dokumentarcu. Pretplatite se na kanal i ostavite like. Hvala na pažnji.